Yes, kanonye mbifurize kugubwa neza gushyirwa mu byo mukora byose, birumvikana ni amakuru aba arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tuba tugiye kugenda tuba-updatinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane rero nyamuneka muraza kunyemera dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba-updatinga, ariko mbere yo kugira ngo tuba-updatinge tubanze tunasuhuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, mboneraho no kubifuriza umwaka mushya nyamuneka. Turi ku itariki rero ya kane by'umwihariko y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, birumvikana yuko twamaze kuba tuwukandagiramo muri rusange. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura by'umwihariko kuko amakuru ni menshi, muraza kunyemera dusimbukire ku kibuga cy'indege cya Pinga babwira uko situwasiyo ihagaze. Hari amakuru yamaze kumenyekana yuko rero nyamuneka ahitwa muri ibi bice bya Ntuza bya za Kamituga M23 ishobora kuba igiye gukuramo ikibuga cy'indege kiri muri iriya bice, ndetse ubu tuvugana ikaba irimo iroherezayo umusada, ikaba irimo iroherezayo abasirikare benshi. Turaza kubikomozaho, turaza kubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba-updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Aha, turaza kujya muri byinshi rero, turaza kugaruka mu mujyi wa Uvira, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Umujyi wa Uvira ni umujyi kugeza amagingana n'ubu gikomeje kugenda uberamo urugamba rukaze. Turaza kuba tubabwira rero amakuru arimo agenda aturuka mu mujyi wa Uvira, iby'urugamba rukaze rukomeje kugenda ruberayo. Turaza by'umwihariko kubikomosaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira nyamuneka iby'amakuru arimo aturuka muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi naho hari amakuru menshi akomeje kugenda ahaturuka, turaza kuba tuyakomozaho. Tuza gusimbukira muri Kivu y'Amajyaruguru turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka muri teritwari ya Masisi. Muri teritwari ya Masisi hari amakuru menshi akomeje kugenda haturuka, turaza kuba tuyakomozaho tuyava imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba-updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Za Katoyi urugamba rwongeye gufata indi ntera, imiripoko ku rwego rwo hejuru, ibintu byongeye guhindura isura, turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice byano muri za Kibati tubabwira uko situwasiyo ihagaze, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza by'umwihariko gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba-updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera dusimukire muri teritwari ya Rubero tuba-updatinga, ariko kandi nanone ku rundi ruhande arwariyemo turaza kuyikomozaho. Turaza kuba tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Turaza kugaruka by'umwihariko ku makuru menshi agiye atandukanye, ariko kandi nyemera dute twinjira kuri ino nkuru ya MONUSCO. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutabera w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanenze bikomeye itangazo ry'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye ryo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Ndabona amakuru atugeraho agaragaza ko nyamuneka yanenze bikomeye cyane uyu muryango wa MONUSCO, awushinza kudaha uburemere bukwiye ubwicanyi bukorerwa abasivili mu gitero cya drone cyagabwe muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki ni igitero rero cyabaye ku wa gatanu tariki ya 2 z'ukwa mbere 2026 kigabwe mu mujyi wa Masisi santere, by'umwihariko ku cyicaro gikuru cyo muri teritwari ya Masisi. Ni igitero rero cyahitanye abantu bagera kuri 6 ako kanya, abandi bagera kuri 41 barakomereka bikabije. Nubwo amakuru ateje impungenge zikomeye ku rwego mpuzamahanga, MONUSCO yasohoye itangazo ryo kwamagana icyo gitero, ariko Olivier Nduhungirehe araryita irimo amagambo yakoreshejwe kandi adafite aho akurikira, kubera yuko iri tangazo ritigeze rigaragaza cyangwa ryemeze ibyakozwe ndetse n'ubwicanyi bwakozwe. Umutwe
umutwe wa AFC M23 watangaje ko icyo gitero cyagabwe n'ihuriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikoresheje indege zinyarutse by'umwihariko zo mu bwoko bwa drone mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'izakoreshejweyo. Iryo huriro rero rivuga ko rigizwe n'ingabo za leta ya FARDC, abasirikare b'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, umutwe wa FDLR warakoze jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 ndetse n'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo no mu Burayi. Tariki zigera kuri 3 rero z'ukwa mbere 2026 MONUSCO yatangaje ko ihangayikishijwe cyane n'amakuru ajyanye n'igitero cya drone cyabereye i Masisi. Ivuga ko yamagana igitero cyose cyagabwa ku basivile cyangwa by'umwihariko ku bikorwa remezo byabo. Icyakora Nduhungirehe yagaragaje ko iryo tangazo ridatanga ibisobanuro byimbitse ku bikekwa icyaha ndetse rikanarangiza inshingano zo kurangiza abakozwe n'ibyaha aribo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Abinyujije ku rubuga rwa X tayari rwasimbuye Twitter, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati kugira ngo dusobanukirwe neza uko kwamagana kuroroshye kwa MONUSCO no ukutigeze na rimwe kuvugwa mu bafatanyabikorwa bayo aribo FARDC nk'abakozi b'icyaha cy'intambara cyakorewe abasivile muri teritwari ya Masisi Kozone. Yakomeje yibutsa tariki 4 z'ukwa 11 mu mwaka w'2025 MONUSCO ubwayo yatangaje ko yahuguye abasirikare 120 ba FARDC mu ntara ya Ituri by'umwihariko ku gukoresha drone n'intwaro ziremereye. Ibi nk'uko bivugwa bituma hibazwa uruhare rw'ubutumwa mu bikorwa bya gisirikare byibasira abasivile. Mu bihe byashize rero MONUSCO yakomeje gushinzwa gufasha ihuriro riyobowe na leta ya Kinshasa ndetse no gutanga amakuru hakoreshejwe gutegura ibitero bya drone bigabwa ku birindiro bya AFC M23 ndetse no ku basivile bitwaje intwaro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu kwezi kwa kabiri rero ku mwaka ushize umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yari yaburiye leta ya Kinshasa ayishinza gukomeza kwica abasivile mu bice bya Minembwe, Uvira ndetse n'utundi duce twa Kivu y'Amajyepfo akoresheje drone ziyoborwa n'amakuru yavugwaga ko atangwa na MONUSCO. Wa gatandatu rero MONUSCO yasabye ko hakorwa iperereza ry'ingenga ryimbitse kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye kuri kiriya gitero cya drone cyahitanye ubuzima bw'abasivile. Icyakora u Rwanda rukomeje gushimangira ko amagambo adafite akurikira adahagije mu guhagarika amarorerwa ndetse ko hakenewe kugaragaza baryoswa ibyaha ndetse no gufata ingamba zifatika mu kurinda abasivile. Ibyo ntibikomeje kugenda bitangazwa nshuti z'akadasohoka bakunzi bacu, ibyo ntibikomeje kugenda bivugwa. Ariko kandi ku rundi ruhande nyemera nkubwire yuko Kinshasa ibintu bikomeje guhindura isura, ivumbi rikomeje gutumuka ndetse ibintu byamaze kuba biba ibindi. Ushobora kwibaza ati impamvu yihe? Nyamuneka Kinshasa ishyamba si ryeru, isaha ku isaha witwa Tshisekedi Tshilombo ashobora kumutera kudeta. Ni kudeta rero irimo iranurwanurwa mu buryo bukomeye cyane, aho isaha ku isaha bivugwa ko ishobora kuba mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibintu byakaze ariko kandi byakomeje kugenda bihindura isura. Nyamuneka ndabona amakuru ari menshi, arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Itonde. Ndabona Kinshasa nyamuneka mu gihe hataza kugira igikorwa ivumbi rishobora kuza gukomeza gutumuka ndetse ikibuga cy'imirwano baraza gukomeza kugicurikira kuri FARDC ndetse icyitwa FARDC gishobora kuza kwikanga nyamuneka gicyambuwe ubutegetsi cya ubundi sesiyo yabibwambuye kuko bamwe mu bagize n'ubundi
igisirikare cya FARDC nibo bashaka guhirika ubutegetsi ndetse n'abanyapolitike b'abayobozi bagiye batandukanye kwa buriya butaka. Nyamira nkubwire yuko nyamuneka ibintu bitoroshye, murabizi ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 uwitwa generali yoguye ni generali Chiripita Chirimwami, majoro generali yarishwe. Umwaka twashoze wa 2025 waranzwe n'imirwano karabutaka hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa mama no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana.
kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura, mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura, kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tuba updatinga, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo